pai babe mentala jan kan MP election ka banwan kan mau menswa kajing ben kajing kho jeng ka bersya ni Dr. Ricky Banong boy Dr. Ricky ini le ayu sapo parlimen ulil le ayu marway unsrik tasod lani unsrik tamar mentapat anda ilakhlak kisdang banjaro ni Dr. Ricky bangimlap yu breo kumu Dr. Ricky ubabha ukantan ukanjai ubajai ubastat ubasyempang dan lagi parti ki bong balagi jet kertong haban jet kertong ubalong ni seriem bat ku Dr. Ricky kata kajingaro bajongki ki ong pat sakum ni Dr. Ricky tu ubha palat karena Dr. Bat skam tu ubha ku babha Dr. Pagi nginom la hinu banong bai Dr. Bat skam ni ubha ni ku bahatam ubastan ni kebastatam nginom pa pan kami kata mentai Dr. Ricky bai Dr. Bat skam ni don la kajong kajingam lalu hiwat kalian percaya rupinom la kita jinglong ku padon mai lalu ia fair maknai Dr. Bat skam ia fair nai Dr. Ricky nak penting kenaya pi bakim ia fair nak kanongrem ka baki kidot ngapan jet halwar kanongrem boleh ngomong ta NPP haka sarong haka krong kemudian sangat kita apply tiket benda ke MP election Henry kempala banrai nalor la apply sangat pivot kimdon semua ke NPP yang kita qualified candidates banyak pun yang ke election MP kimdon semua ke parti ke jongki ada bihapan keli berbalai keliwat na sabar na bar kimut bet upai ba unjet yung ubre ubadon nya kejuk ke jinglong kemudian doktor keren kata-kata hari pada dia penjiat halor banong rim ko mga mentari ngandong na banong banong kwa hiru banong nginum day ban kho di doktor dia long lat bangin jok mangiem di doktor dia long lat di ubre ubastan basyempang ubadon nya kanam nya kedurom nginum la banong di doktor dia long lat di basmi utang na marbinga pun persaem katakan dari jika itu Henry ni haban pet ni haban jet halor kanong rim kun bangong ai pi ladai doktor baskem ya pher nai doktor iki ya jinglong ada gidon nya kejuk kanong rim kajing keli bi haban keli yo kertong jong ke NPP galong kani hatu kajingong kajong pi bokon macam senam bokon rat sang mau dem klen na tang ujwat labam hatu dang klen nom klen su hatu kajingong kajong pi macam senam bak reservation policy kali bandai katong kajing bon pat hatu kadang dai na kam dai so punta dia mengatakan daw haban bisa la kanong rem kaskan sisane mentagi ong banpenrung ya katin khasi ya kernet ka bopra kikular ya pi banpenrung ya katin khasi hata kernet ka bopra kajing kwa jong kari gan bakajat benre banpenrung ya katin khasi hata kernet ka bopra kamdai badang tang menne kamdai dang tang mencem senam kamdai dang tang men asnam laisna men labon telikis nam andai fight ba bae kikular ya pi da kumne da kumtai ngingan kan saya pingin ngemla ban kular ya pi banong bala dangilong mangi lalu dokter bas kai mulong ku MP bangin pernong banyak kakin kasih kene ka opera nginom kwa ban kular ya pi nawar ba kanya ka jindiman nya kene ka kakin kasih ban kene ka opera labon delikis nam ka kongres men bagar secara ka sarkar kejela ka sarkar pedeng balik ka kena penrong ka NPP badon yo MP po Raja Sabha bat ka NDA ka balik ka sarkar pedeng ki kena penrong hare ki kular ya pi bai babayen nakaliang kajongi hak kerteng jong kertong jong ka PPP Dr. Baskan ngem kular ya pi banong balangiyo MP mangingin penrong bilang kasih kene ka bopra ngem kular ya pi rega ka bangi kular ya pi kalong bangin 3 sitom ngem 3 minut bangi wanra ya kasensal ka khadar ka bakut ngem kwa ban sutot yung pa ngem kwa ban sujeler banong ban job election ngem kwa ngem tieng ban ram ya election banyak ka sutot ban sukular kayo pa ngem kwa hari kaya bagi kular ya pi kalong bangin 3 sitom ban minut bat berwarna yang sengsara khadar ka bakut kaya ka dikran jeng Dr. Ricky hakisinam gibladap habi di maktin khasi bandung khadar ka bakut namang takadaw pat babayet kikular ya pi ngali ka susnaw haladi ngong pamenta ka parti NPP gong baon namar bagi doktor diaren long lat ila penrong ya kaktin khasi kung official language na pajala Meghalaya mentala da ilat sa po Lok Sabha ilati kana lupa ban penrong ya kaktin khasi hapo kakredit ka bakut kita boleh kipentik kena ya fikum ta kita boleh kikular ya fikum ta ma kita pakin ram nama dalam makam boleh ngi bajok ke asal dengan lapan penrong kai ka pangina juba du pa ngem kwa ban kular kayu pa ba dagi kular ya fi bangin 3 tombat minot top bangin penrong ya kakin khasiya khanet ka bapra nama kata kada pa ba be kani kajikran na kalian kajungi namang ngem kwa ban top bangin kwa ban syukur Barlong UMP kamday babray sa kan kamba. Barlong UMP kamday tamang berpendung yaktin khasi khana ka bapra.
Kibuan kiwi kikam. Mentah bay tay bang dawlang rukom jo. Hagani ka dong katahad ka dong pipitap kamba. Pipitap kamba. Idoktor iki ladapan kren. Kapolok sabha. Kajing kay ito yung dawlang. Lalaki he dakihan. Hari kibaret kibariakim yo. Dia kata kalah. Balay kan kerdam ni kibaret kibariakum kerdam ni kitam. Hari kibaret kibahan. Ki ailat kabasot. Balay kini kinong kay dawlang kibaret kumla panyola. Hala ka jong kakandaw, hala ka jong kasyap, hala ka jong kajulong taray. Ngilong naway, hala ka rin. Pagbabayit, nginong kwaban kular, yapi, da ka masusuko. Ngin presi tom 4 minut. Banwan raya kata kajing kalah, kani katong katahan ka jong. Pagbabayit, nakwaro ka yapi, ban pensaw, kani kapor. Baka nigaan pi election, gaday lupabi kajing kun niya, kajing kun ang taw arajar apupa. Kini kitresi tom kanne. Kithiya yapi di kilot sarspa, kithiya yapi di kilot siyaga arajar. Tabakan mabumong na yapi. Bakamdon kalu-kaluru karinyan kaplawan siya slapot ay. Pandit tador ya lagi. Ngajuan ni kani kentir nganong biang sa sisin. Lara pide ya lagi menta. Tang la tasbay ka basan hajar. Lara pide ya lagi menta kalau pide ya katelong on. Lara kapateng benriyo kasliang daga ID. Daga ID ya ki. Mga tao, pagbabayit hindi kimarya din, hindi kimarya din. Menta, kasi siya nyon ben yung kajala ka yung habon kilian, habon kibenta. Kasorkar ka dapat karam. Kung mga lapatay man hagani. Baka jingyo, kata kajingyo, kajinglom yung kajala ka pwede. Inyo pun riwajar kulur, wow, lasoma. Inyo pun riwajar kulur, lasoma. Andre karam ka din 10% kaumot balay ko arajar kulur. Masukwa mapintip, kasorkar kan kuwa, yung pintip ya kani. Kas dalam isyam ya kanu karam, nakwa man kali piu pai ba. Dalam isyam ya kanu karam. Hapsi usot na. Matray na buwan na pengjungin, kasimrang tay. Dalam isyam ya kanu karam ni hapan si usot, kasot pagkajalan hapan siya hakasisnam, kada siya jar sanspa sau pongklor. Hakasipnay kamot cispa arpura klor. Haciski kamot pasau klor arpulak, kata kada tang kasot. Kaya kebencian yang kita hapan siya na karam. Teka bandiyan. Kabaylat kagil. Kabilat kagil. Tingting kiyeng tangkalagtan pagtan. Apoy kabilat. Pay pa bayit. Ya kadi karam itong upay pa. Kasor ka kadi itong upay pa. Na mga takadaw, upay pa bayit. Ihapan sa uto siya. Bala na maong kumta. Namdot pa panaong ba. Larawan kami pipila sa ikanong simram siya. Ay, ihapan siya niya karam. Tangbang ihapan pit. Ay, ipilot ya kadi karam. Lalakawan ranay, nagajimon tayo yung 5 pa, kapatsalang ka dyan eh. Mantayong nong rap, visual na focus plus, san haja. Kataru ar installment, si installment arajar san spa, kau installment arajar san spa, nga tips kam, nga latrabi kinong rap abot stem, unong rap, unong kam, ya kajing leis na ijong nuru, unong rap, unong kam, ya kayaw kababiyang. Pagkila, bandi, yakimar, kabakikilak-kilian. Unong rap, unong lagakti, lagakabot, lagakmat, bantray sitong, ay kasep kanjaw, unong rap, ujuang. Dangla kadung pada kabam unong rap untung untak unkhet kalau so berbanyo de kata kajing presi tom gojong masuan penbe dengi kata kesan kata kataru ar installment si installment arda sanspa kawai kan installment arda sanspa bai babe ngaku atin ban kentu ya pi ngidai kawai kajat benriu mentala pen pia ya kajat benriu gojong ningkong da kajing smotan ngaku aban keren ya kani ngidai kawai kajat benriu gojong pindapai nasun ngidai tan sikmat tersem mental nambak langin dan tang kumno arbusan ado arbu falak kasi ngidon tang ba arbusan ado light polak kumanongno ngin subu anta maka senses kadang dapat arajar kanway mental kadang ya senses ngatrai mental kumno ngindon kumno mangi kajan beliau kajun kin riam upenar ubhoy war ngila bandan tang ba arbusan ado light polak kendapet ka sahet peneng ngilong tang sikmat tersen arbusan lak hayupi ni tang thok matrek mencisnan Arbusan lak hayu pide tong nong thok matrik macam senam. Arbusan lak hang ne dei kajat benreu ko jungi ukhin riap upenar ubhoy uwa. Te balay ngindang ya pat. Balay ngindang ya pra. Da kajia small time ko jungi. Kapas ngosi para penpang no dei ana kalong. Bangin nom dei ang penpen ya per yang ida kanya. Ngadai ukatlek. Bantay kita na kajong kabalang. Kita ki parlok kita hala kajong kabalang. Dan ki badai na kanyang tendai lukum jo hendengin small per. Makata kani kajingat bani burom ya kajingat joki waipa. Kajingnya jalan kajong kabalang kamut balisi ya kawai pak kabalang. Kajingnya jompi ala kanyam kamut balisi ya kawai pak kanyam.
Hari ngidong kawai kajat benri wat dom pun pihak si yang kajat benri dom kajung sultan buat takanyam kam tamai. Ngiri kawai kajat benri mengingi dari banjeng sekarang. Pat babe tentang yawai haban pengkut nganu keren jerong tan. Dola jerong lupa anailah hi bat dok kali babat sekarang. Kesel bat sekarang. Dan mau begini balik hab dia kabut ke jom. Menta kini kita ke sarkar kiling aki pisah. Upat ba uyok hi nakapor sa kapor, uno hikay uyok hi nakapor sa kapor. Sudan bok begino hikay kimday kinongkan bayar. Lada gino hikay biyak hi akatakar ko matay laplo. Lada gino hikay kinong kibastak kibasyamtang. Kaya kaway pat kalenti. Oh, kajing hi kadang labon kalenti ngamong kadang kajing hi kalong kabasniw. Lada gino hikay mantarap kiyak hi nakabantar ka kahok kajongki. Tetapi lebih kontraktor kini akam balay. Boleh kontraktor kini akam nama ladon tegi company ki bahaya ki badunia cak NPP atau NPP kanong em ni company ki bahaya ki badunia cak. Yang kanong em ki kontraktor jukari bekerja beliau. Mga taga upat babait. Ni hapalit sa kabut bajuli mga mata ka dito. Latung ni dong, oo KBBP ka job lupa. Kaya mo lumang punta. Nano may block show kamar ka kibi-kibi ka litat ni job bay. Kata lalo mo piyong knas school. Ngano may to exam naman wala to kibi ngaro man pass bay ka. Kanong day banong punta. Kanong day banong punta. Hindi mo pala ka poro ni balitat ka kabut. Kemal ni kanjat. Atau mencuai sobat KBBP kinong takbut kiwan tang 20% hari mentan maka ka MP election belajar kinong takbut ka MP kipoy nyo pusaw mentangin pentik na baka di banum dunay ang prapusan kadi ka hop ka jungi banginjit bakan mau bakan ni kadi ka nam berkeburon jung ka jala ka jungi manwanra ya ka jingkala ka dong kathain ka siyang hangabat api bakan mau ako ang batay lalo dong ginu-ginu kipriyo kibawan ng sarkar nakaparti yung ka sarkar kibawang namaro bikram karsyan ni nginumay ay nginumay karoy kapare ngante talaga diyan ang puntahan ni Krisno lala ka sarkar lala NPP gawan na Krisno kadong piban ong bangi nginum la banay ka kampun roy pi na magkontrasyan ni NPP ong yakikom ni habang ini petrol menta ka QC pa artong ka pihak bantep pagbabit nakasispa artong ka hatlay sika kalit sa tax do kastit kaw mo pamaghirap ni tax sa kastit lalagi kat makatukan roy kapar tapi sa kawan nakatag sa bangin isiw kani kahok mo jumi lalagi yung manginamon ra suya ka roy kapar kani kadong kathay na magpikam karsyan ka sorokar ong ikiwan juwan lum tax so mani ong ikiwa ka tawon kon magani kani kapisa ka upay pa lalagi tiyan jangan tiyan nap lagi company ki bahayar hapan siw tax tiyak betul ro hapan siw tax pinipam giros plan bahayar ro hapan siw tax lalagi yung magingin pinumay suya ka roy kapar na marbagi karsyan ka parti BBP ong wat num lum tax so mangi lalagi petrol ro manumay su ka kalay ka maganda ka roy kapar dari kapisa ka tong payba kentang yawa ban penkut pay babet ngakwa ban kentu yakhi kam sim ka basore ban soba ban ailam ru bajik sai sa kiway pa ban pen sutho lam ru sa kiway pa ya kan nongrem ka jong party baka party ka yang scam na marbadon kinong persan ki baskam sa sisin khendram upnar ubhoy uwar uday upat khasi bayan khubay subon khubay siya jarmo haupra